bahasa di negara kan apa mai bahasa anjir. Nah awak tuh nih main jak beli mang Edi. Belum edinya. Edi tuh. Edi gede gangkas. Nyore. Tuh aduh beli mang Edi uner nak celuluk kono cuma. Jak rangda. Nyore main. Beli mang Edi. Sing. Cocok. Nyore mai. Cocok. Sing gitu. Mau bertakon. Nyore main. Aja. Kemarawa tuh po. Oh, mirip jak Iban kompannya. Aja. Iban beli jo. Hah? Beli jo. Beli belakang kan? Sing masih. Sing itu sing mau takon. Ini kok nyanga? Ah? Apa? Uma di jo kono Uma. Sing apa mai? Kemudian apa rumah mai? Sing maksud Ci. KTP di jo. Dompet Kengke sarana. Nawang tabuan. Nawang. Tah tuh alap tabuan set. Badinga yo set ale jet tuh besok-besok landa. Odom ciuliannya sep tabuan kini bungut sini. Oh. Ibu sih ngerti apa? Nawang celedu. Sing Si Nawang. aneh kengke dong. Ini gini kupani.